Kulo sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyanda no-TV nibingelele Nkosi Ngiphile umfowami ngoba le phansi kamhlaba lingane esikhotheni sakalona ngoba nazi ukuthi bafowethu ngihleze nginilethele izindaba ey'shu kakhulu ezanamhlanje zithi ukuzana umfowampunga sokuthi abantu abaningi isikhathi ecula ingoma okanye evumisa ingoma kaMthandeni estage kweminye imicimbi ejabulisa abantu-ke bafowethu ngoba nazi ukuthi bafowethu uKhuzani noGcokama umfokaManqele bayizimbangi ngathini ngokomculo abazwani bafowethu kodwa baqhuba ibhizinisi. Ngakhipha ezinye zey'ndaba kule channel yami ezike zafinyelela ku-1500 views ngesikhathi ngibhale isihloko sithi ngeke ukholwe ukuthi uKhuzani noMthandeni bayazwana. Nakhu-ke futhi okunye okuvezayo ukuthi ngempela bayazwana labantu. Nazi-ke indaba lezi ey'phume ukuthi uKhuzani-ke usecule ingoma kaGcokama elisha ese-stage bafowethu. Mina-ke nawe asihlangane lapha kuma-comment section usize ukuthi ukhomenta kanjani uthini-ke wena, kodwa-ke mina ake ngidedele-ke ividiyo-ke eshoyo ukuthi ngampela lento engiyikhulumayo iliqiniso. Ngiyabonga bafowethu. Hero.